इम्फाल मयोल फाउदुना चटलिबा तिदिम रोड की सरुक ओइरिबा कैसांपात जंक्शनदगे मालोम ऑयल डिपोट फाउबगी फुटपाथ लोकाइना साजिनबा स्ट्रक्चर अमदे पैसिलंबा पोचैसिंग लौथोखरे इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा लंबी सिंगी फुटपाथ लोकाइना स्ट्रक्चर साजिनबा यारोय मियामना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गा पुन्ना थबक तौमिनबा चंगी लोगी वांगमदा थबक तौबसिंग लोगी मतुंगिना चैराक फंगनगनी हाइना इम्फाल वेस्ट की डीसीएम राजकुमार न चेक्सिनवा थमलखले ngasi ayuk pung 3 tagi hauraga district administration Imphal West ke deputy commissioner M Rajkumar luchingba official state amadi central force ke makok thongba officer sing yauba apunba team amana kaisamba junction dagi hauraga malom oil depot faubage lambi paringe footpath ta sajinba structure sing sidokpagi thabak chathaba hauke JCB sizinaduna फुटपाथ लोकाइना साजिलंबा स्ट्रक्चर युम अमदी अतई पोटलम सिंह लौथोखे इविक्शन अदुगा मरी लेना डीसी राजकुमार ना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नोटिफिकेशन कया थोक्तुना लंबी की फुटपाथ स्ट्रक्चर साजिनबा अमदे पोट पैसिनबा असि तौदनबा कयारक हाइख्रे चही असिगी ओइनसु डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन na ngarang faubuge matam thaduna structure lauthokpiyo haiba wafam khanghanba leikrabane ngasigi drive asida structure amade paisin bapochai lauthokpage charges su yumbuda chalan piduna laugane lauthokliba structure sing amuk hanna sajindana ba chahi chupa monitor taugane hanjin aranba tauba sing matik chaba chairak amadi penalty fanghangani haikhe Every individual, any service sama habagama district administration ga satmin nadaba yade repeated offender am taragadi khoi jo khoi gi record ta hojik changkhalagal thamnana bane khoi hora ibisi adana se chalan piramiba hanadi se eviction gak tawre loire adana hoji even charges recover tawnana bane khoi na fix tawba horame within 10 days thiu kholo adugumba defaulter sing do kana no aibse khoi maintain tawr thamgani office ta su repeated offender am taragadi madugi penal action ahenba launana ba su khoi honarakani subdivision ngasi gi han ba oina khoi gi subdivision mari maki SDO and SDC punna Champatu Malom line, Sida Hana focus tore. Next round, Satarak Padaki, the subdivision, the SDO Singnasu, Litore Haraga, Tabakadumakadum, Satarakani, Hanasu, district administration, a packet Lamsang site, Pachoy site, Yampazana, Lotokiva, Ujixudum Sazilataba, Ariazudum Pazana, Koyadum, Tengazabu, that's a good thing.